Ahor Kapatisi TV. Ka undi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Adventurous Hinyotrap Off-Roaders Klapen menaban penlong yaitu 7th edition Jong Ka Ahor 4x4 Off-Road Challenge. Keban salong nado kapulai trik rusau hado kapusan trik rusau arajar arpusan hamau lendap Riboy District. General Secretary Jong Ka Ahor Ba Ferdinand Jaren hagajinya keran bekilal pathai kubor Hashidong Press Club hagakharway trip nai lur arajar arpusan uliatho bakani gajinya kop kedai kebehe tam hagajala Meghalaya bat kebaju kering ba yakinong yashim benta nakelengkari. Iwan hang ni hakani kapor bang pentip pajba baka klub ka jongi gin penlong biang ia kani ka jing penyalakai competition ni off-road ia ka bang long au bunai Oktober au hapo Maulenda Riboy District haga tarik arpulai arpsau lu arpsan tarik dia ka benkong ngasngo ban ai kublai yaga government of Meghalaya ka Meghalaya Tourism Meghalayan Age Limited nangta ka Directorate of Sports and Youth Affairs hamtam hakaba ka government kala penrung club jongi mentau senang hapo ka kalenda jangka autumn festival dan ta kani kum ka club ngisngo sibon ya ka government ya ka bakal itu ya kan ni club kejongi but kuman ya tu sepi ba mentau senang club jongi ru kada sipo senang tinggal penlong teng ya kum kini kijing penyalakai off-road mentala nriu senang dia kan ni ketika senang ka banyo but hakini kin riu senang ke peladak ni sat penlong te po kapsatipat dia mentau senang ke venue jongi kan long na te po Maulenda Riboy District Hajan UCC te kumajulong manusnem ki kali ki competitors ki belakai ki don bon ni don likely categories kata kalau pro modified category semi modified category baka stock category te hakisnyam baladak ki don ki off-roaders ki bawan apo state Kerala banuan yang competition hakani ka event ka chungi de mentau senam do kin khambon kin wan na ka state but kunjuru kin don ki banwan na ko ki way pa ki state ko no is India but na ki way ki pa ki state ka kum ka jing ya kren bangi te ni kermen bagani ko long ka senam hakaba ni dam senam but ki competitors ki banyela kai ki long ki bala shat ya compete wat haki international level kumah RFC ru kumah kani kelas RFC kabala dei kabala gat mo goa kidon kibala compete na kastia tu jongi ru hoi tension na hoi ka tong nrai nisno men ba limba kani ka platform ka jongi ka bangila penlong manusnya kini ki nungnya kali off-roaders kibala kani compete na ki platform ki belum ke international level bangi kermen ru ba nang syakmat kinang ya don padro kumbang su omati banaga klub ka jongiru hausnya ubanwan kamud hausnya arajar akun riu ngin lek benesim benta hang thia po goa po RFC naga klub ka jongi kindon are likely ki competitors naga klub ka bakin represent ya klub jongi po goa hausnya ubanwan dikata kalau ke kubur ke setelah namar ba kumba ka jitu ke jongi kum ka klub ni kani ka komnya kali haki koru korang haki jaka di bondon surau hakaba dang sedang haki senam di bidang sedang ni kong kampat dalong habu kata-kata mereka nang ya kisnam bila nang kiu ba kum mentau senam nilai sipo senam tidak badru ka sarkar kala penrung ni po otom kalenda ngis nunggu takani de ni kerpa ni aware ya ki perlok ki jongi ki badon ki kali 4x4 ki basyat ya compete ba ki turu ki bom
jumlian dia compete event ke jungi nia wer ni kot sengobha kinwan ni simbenta nomor ka banyak kali hakum kin gitra kayak terkomnya kali di seropa kan pelikala ya ki katu ni drivers kiban poi hadu ka song kiban poi sedue pat kiri balik ya compete ka banyak ya kini kali off de na kalian jangka klub ni benar ba ni aware yaki padba ba snowba ba pinyawan penship pensinga ya kan ni program ka jongi ka banlong ka banai Oktober kartulai pesan tarik te ka bayru na ka benta kinong ya kai hakani ka competition na benta ki like categories kalau ka baningkong ka pro modified category ka bayru kalau katsan hajar na ka benta ki semi modified ka bayru kalau 10 hajar bat nam taki stock category kabarun kalau raja na kami taki paiba kawan pekai kembajuleh manusnem kamdon kabarun ni ila ban witness ban support yani klub nang ba nin la man kintiu di sports na kami level syakon level ni ai ka total cash prize kabolong hadu parala plus the trophies Ini nanti lah kumno san reality states na po all over India in banyak compete akan event itu. Bagi kali ni expect lah kumno nrupo nyong totally in total berolai kategori ini apa? Ini pakai julang manusia. Ya kani ni bate in 3 categories. Di pro modified, semi, bagi stock. In total kan kuat